wela inkululeko. Asasikubuke ke factual ninelungelo nala kuma comments kungiphikisa uma ngikhuluma emampunga. Kepha ke ngidawukhuluma umcondo wami. Kuthe ngeke ngicale emva kakhulu. Nakutawubuya live leMaswati lisuke kuba iprotectorate kuthi libe protected ngeMangisi salo libuya manje libuswa selibuswa ngeMaswati. Ngoba neattempt kusibukhosi lekwangisobhuza that time afune kulithatha njengenkosi linikedwe bakadlamini lelive. Kepha ke boma week that time bamtshela ngalama 1960s basicha phela sobhuza Mona Dlamini angeke live selinikete umuntu live sitawuliniketa bantu. Nakubutakala kusilabana into abaniketa bobani kwathiwa no phela nange ama political parties akhona kwakune ma political parties aleso sikhathi ke bongwane National Liberatory Congress nalabo SSP now onke lesingawabala. That is not my concern today. Lamhla ngithe kutheni kwathiwa live litawuniketwa abantu hayi umndeni wakadlamini. Wabathe uyezama ke sobhuza wabona ukuthi hayi khona indlela ijika enzaweni yinye kumele kwekuthi vele live linikedwe abantu. Wase ke sewucala ke asebenzisa ke bomakhosini nalawe bakhona nabohlophe bacala ke imbokodo imbokodo nakuzala le imbokodo National Party. Le mbokodo ke leyaqalwa le movement kuthiwa imbokodo yaqalelwa ukuthi vele le live kufuna lishiwe kubantu. So live laseSwatini lashiwa kumaphathi alishiwanga kulomndeni wakadlamini. Naselifikile ke live la nale bolukunake ku campaign bawuhambe kangafunzi kangako kepha ke wangicocela yena nako uthi sobhuza wahlakanipha ngalesa sikhathi lesa walela kubona ukuthi no le live lifuna kushiwa kubantu. Le mbokodo yaba nekuhlakanipha nayakha imanifesto yayo ngibe nenhlanhle kuyibona sengiba sengiyayicinga ngisayithola but ngagcina ngiyitholile. Yadecide imbokodo kwekuthi yona ngeke ize iyakhe i-youth league yonke ingatsha batawusebenzisa kusiko ibe youth league. Basibona ngeke baze bayakhe i-women's league wonke make uTaba Litsango. That time kwakude imbali kwakunengabisa basiba ingabisa itaba part of the youth league kanye nengatsha. Lokusho ukuthi waze wasuliswati enungena kulamabutho lawa automatically so imbokodo baphinze basebenzisa sibaya as an emblem as a symbol yale mbokodo. Sibaya lesi secret leMaswati athatha serious. Base ke bathatha lamasiko nako konke lokubuswati sekuba kule manifesto yale mbokodo. Sekwendekani ke nakuyokhethwa eMaswati nakabona lamalogo lamanye avela amangala nje ukuthi yini le kwababitwa bompondo nako konke akhetha lesibaya kwathiwa nje khetha sibaya wena la sitawuhlangana khona sibe muntu. Bakhethana ke 1 abuse lo buswati bendu ipolitiki. 2 nale emblem yesive le emblem yebuswati yendiwa ilogo lekutaba isymbol yembokodo. Yaqala lapho ke lenkathazo. So lathathwa ke yawina ke imbokodo nayiwina ke imbokodo yahlala iparliament yeqala yaphela isikhathi nayihlala yesibili yawina NNLC. Angifuni kanzi umlando bayawuteka labanye la khona ke sobhuza salithatha le live lelishiwe kuma political parties asalifaka ekhikhini nga-12 April 1973. Wathi emandla sabuye konke onke sawutawubusa ngedecree lesibusako nanyalo ngiko Mswati abe nesibinzi makhosetive kwekuthi Mswati kwekuthi athathe le live le constitution
ase-Eswatini. Uthi 1973 decree is alive and kicking, iyaphila. So nakalithatha lamandla lapho Sobhuza wabisa lasasiphethe khona ke yabe siyahamba le balance of power yangaphinzi yakwe eMaswati by design atikhanza vele asayingcenye yalombuso. Sekulukhulu ke kwathi kwekuthi eMaswati evabani akeva bani ngoba nasobuswa ngale decree kusho ukuthi uyathanza awuthanzi kutakwendeka nje. Nayicala nje lento ayicala Sobhuza bona Dlamini kwakune 60 days in detention. Bantu abadzala bebakhwela sosikhathi basicocela kwekuthi nemasoja laSwatini kwakungasindo yayikhona mhlawumbe ukuthi ungahlangana lesoja noma kanjani. Kepha nakata ukuthatha le leave Sobhuza wama ikhasho semasoja akhona sekumengemumo konke. Wawuthi nje awusuthi kefe bakuthathe bakubophe 60 wemalanga ngaphandle kokutekiswa licala. Bakukhokhe wasusiyakhuluma babuyisele 60 wemalanga ngaphandle kokutekiswa licala. Lokusho ukuthi ke from lo 1973 kwakude indlela yokudetermine kwekuthi bantu bevabani phakathi kwaSobhuza nalalabanye bo NNLC bebakhona sosikhathi leso. So le version swazi version ye balance of power kwakude indlela kuyidetermine kwekuthi vele abantu bevabani ngoba vele bebabuswa ngenkani bantu bebahlohlobotelwa la ukhuluma uyaboshwa. Ihambe ke kuze kufike nangilokhona nyalo kutalwa amanye amaphathi ngalabo 1983 lesingena kuwo size sifike la sikhona khona nyalo. Kufika bo President JJ Sithole lobeka ngu Secretary General we SFTU bayashukumisa eMaswati ayakhomba kalisa ukuthi afuna lishintsho. Lo seMaswati akakanetiseki ngaloko ukuthi live lathathwa kuma political parties lafakwe kicking lemndeni. Bayakhomba kalisa ukuthi kufuneka lushintsho ngema 27 demands. But nakhona siyathi ukuthi bo President JJ baboshwa bo Jabula Nxumalo baboshwa noma bese baba ngemambuka nje sebaba kubosha umzabalazo bekuvele kumatime Eswatini ufakwa ngenkani kulento bantu bayesatshiswa noma basukuma abantu ngalabo 1995 96 until 98 kepha liqiniso kwekuthi akusilula kudetermine ibalance of power Eswatini ngesizathu sekuthi kunaloko esatshiswa. Fast forward ngoba khona ngijake khona eMaswati ufike ku 2021 la khona eMaswati asukuma ngemandla kwendeka lokunengi kwabothabani kwendeka lokho gcine kufika la khona kwendeka le massacre ya June 26 27 28 29 ngalomhla 29 lesifuna usabele holiday nje nalonyaka. eMaswati aphakama ngemandla uyabonakala Mswati Makhosetive Dlamini uyabulala incumbi yeMaswati 68 bafa nga 2 days. That is not the total number that died ngalo 2021 June. Kepha ke in 2 days loku documented kwafa 68 lokubulalo 68 webantu bekakhombisa emandla ukuthi uyesabisa kuze kuthi kungabonakali bantu bangaphumeli ebaleni kuthi bafunani nyalo. So nalo 2021 ke lakasebenza lamandla sibonile ukuthi chubekile kwachubeka base bantu akusacaci ukuthi bangakuphi. Naku manje lasesikhona khona phakeme kwaba khona labazama kulwa ngathi indlela tabo siyathi nabanyenti babo fake ekhathi comrade commander uNkulunkulu asidele wena balapha eStocksini neMaswati lamanyenti kunelist lenze yeMaswati laboshelwe ipolitiki laseStocksini. Nakhona lapho indlela kwesabisa ukuthi kungabonakali kahle kwekuthi bantu bevabani phakathi kwetinkundla
nalabalwela inkululeko. Lo shothi ke eMaswati uma sibuka lesimo sebalance of power eSwatini akekho lo ngemanganyawo lunye athi bantu beva Mswati netinkundla beva lo hulumende lokhona wa Russell akekho ngoba kude le level playing ground kude la khona singathi ake sasivunyelwe phela nathi singagijinyizwa sibe lamaveni ngosibitele abantu lapha kasomhlolo kuthiwe nje ukuthi kuyabantu labafuna inkululeko ungabona shaka ngiqinisile ungamangala ungaba mnyama umhlaba kepha kude lo thuba lelo yilingabi khona kwekusibaye satshiswa abantu bavunyelwa only uma bayo-endorsa umcimbi lo favor lelicembu lelingale khabota inkundla abavunyelwa nakubuya ngala so ngeke ke bese ngihlala lapha ke mina sengizimine Mswati soyiwinile ibalance of power ngemanga lawo ngangiyaphosisa kude indlela yekukubonakalisa lokho kepha lengikwatiko mina kwekuthi akukho liswati lelingaboni kwekuthi sidinga lushintsho akunenzaba ukuthi umangolo longanani lejobo laselimhathile sekubheza kufuneka school fees namangololo uyati ukuthi udingeka lishintsho kude mangololo jabulako kwekuthi kunenkosi lekuthiwa inkosi yakhe kepha ledla konke uyatentisa uyagrovela kuze kuthi amanatho letimvuthu letiwe etafuleni kepha mbambambamba 90 or 95% weMaswati ayafuna kwekuthi kube nelushintsho nakungathiwa nje nyalo sekude lokuhlukubetwa lesendiwa kona ngila ungawubona khona seMaswati ayalufuna lushintsho ngiko phela nga2021 asukuma abangaka ngiko nasi siya lapha ku Justice for Swaziland March asukuma abangaka ngiko nasiwapita kaMhlushwa asukuma abangaka eMaswati ayalufuna lushintsho ngulesimo lesilaswatini lesingawakhombisi wenta njani ke tenta njani ke tinkundla usetanga nasi semanti kwegcina msakati noma ngasekwegcina tenta njani tinkundla sitawubuka lokho next tenta njani tinkundla kuzama kuveta sithombe as if in court the balance of power ingakubo yini letikwendako ngilevula sibuke kafishane ngiyakholwa producer usesekhona kwekucala tinkundla tenta na icamouflage letayenda lento ayimbokodo nayicala eMaswati tena njani ke tinkundla eMaswati kuzama kwenta ngathi kubonakala ngathi bantu bafavor tona kwekucala bathethe inkolo yaseseyentiwa sengathi ingcenye yepolitiki bapoliticize inkolo ngiko kuna bishop nje lohlala lapha esigodlweni umlomdzala ngeke ngize ngimusho ngabe usaphila yini bese kuthi ke Mswati abe ngu-archbishop abe ngetulu kwalo bishop kuthiwa uphethe lonke lesono leside ikakhulu naba laba under i-League of Churches nginaba lasaba bulalela holiday labo lokhanza ukuthi ngaJuly kuthiwa kuyiwa kusomhlolo Festival of Praise afika ashumayele khona lenkolo isetshenziswe kumanipulator laMaswati kune science thide labayidadishila betinkundla kwekuthi eMaswati ayamesaba uNkulunkulu so na uthatha lo uNkulunkulu umfake ekhikhini lenkosi kubala uNkulunkulu wenkosi utaba winile eMaswati so kusetshenziswe inkolo naleli bible lahunyushwa kabi kusetshenziswa lona lokugcilade eMaswati ngiko ukhanza ukuthi lesinye isikhathi bese akusabe lula nawuvale inganekwane yendilinga
nemculo. Uphese ngicucuza indilinga ngala kepha usishaya ngemculo lo mculo basil iBhayibheli kanti it was supposed according to the late Joshua Mzizi lo mculo kwakuyi education not religion. Kepha ke lapha eSwatini le education yanyathelwa lemfundo yanyathelwa kuphakanyiswa lenkolo nalenkolo iyasetshenziswa kucinzetela eMaswati kubuthe eMaswati. Kepha ke kule context le nakubonakala umuntu onke lamaswati ngedinombolo ahamba aya lapha kulo somhlolo Festival of Praise la kuya kakhulu labana bagcoka ema uniform timbulambula nanani sebajoyinwa ke nangilabanye beMasudu labanye kuyiwa lapha la kuba inombolo kwakha sithombe ezif eMaswati ayawujabulela uhulumende wetinkundla imanipulation. Lokunye okusetshenziswako laphana kwekuthi lamasiko buganuka kusuye amasiko eMaswati sikhase kudzakwa nje nekungcola lokhona. Kepha lamasiko esiswati sibili kufaka ekhathi imihlanga nako konke nako kuthathiwe kwasetshenziswa ekutheni mhlawumbe now participate now uhlanganyela la kuko kusho ukuthi usupporta bukhosi netinkundla kuto kwakha lesithombe ezifu bantu bayabuva bukhosi netinkundla. Uphenze yaqhubeka ke tinkundla yonke ibusiness lenkulu engenake eSwatini. Mswati uyishareholder nabasho basi lamashwezo wabambela in trust for the nation wabambela thina baliqiniso ukuthi ibambele yena. So ngalesikhathi ke acontrola yonke ibusiness kusho ukuthi wonke lo business ucontrolwa nguye ngiko ngesikhathi sencwala kumele bahambe bayonika yena bamphe imali yekurana ama programs akhe bese lama resources onke through Dibiyo nawo angakuye. So at the end of the day uma lama resources neculture nenkolo lenkulu eSwati neChristianity isekhikini lakhe le perception itawuba ngathi vele bonke abantu beva yena. So ngamanye amagama kusetshenziswa lento leti kuzama ukuthenga iloyalty yeMaswati. Uthi ke umbuto wami sengiya ngasekugcineni sekwendekele konke lokho eMaswati kumele endeni kuze atikhulule ngoba iqiniso kwekuthi Mswati ude ibalance of power. Kepha Mswati uabuser ireligion, uabuser ifaith, abuser iculture, abuser umnotho, uabuser nathi ngeMaswati kuze sitawubonakala as if silandzela yena. Kubonakala as if silandzela yena. Nako la ngikhona khona. Maswati, it is about time kuthina sifuna sibili lenkululeko. Siqale sicabangisise lokuthi lengekhathi eSwatini siyathanza sithanza. Kude military wise lesingakwenda. Kepha ke lekungasisita kukhululeka engcondweni kuqala. Sikhululeka kanjani ke engcondweni? Sikhululeke ukuthi sikhone lokwamukela lokwekuthi konke lokwentwa ngeMswati kungakhona ukuthi kunqotshwe ngekwenda yonke indzawo lekhona eSwatini ibe i-site of struggle. Kanjani? Uyabona le madolobheni kunabo masipala. Nakunabo masipala. Nabo masipala phana kunemabandla lakhethwa ke makhansela. It's about time singakwethukeli ukuthi asekufike lo likhetho lebo makhansela sengikhali sicabanga kuyawungena. Kumele ukuthi sine ngasicala si strategize nyalo
siyangena sithatha lamandla lapho sitokhona kucontrola umnotho emadolobha onke aseSwatini singilabafuna inkululeko kukhonkotha nekumemeta nekushaya amaslogani akusidi. The only way lengasita thina eMaswati uma ufuna kuwina igame naze nangaye emidlalweni lelenye team iyarola ithathe amaphoyinti. Lokungasita thina kwekusiye lo mdlalo singenele kumaspara. Singenele kumakhansela and sikuplanele kusukela nyalo singathukeli sekududane. Sipositionane hayi nangebuphathi but nakuthi nje sifuna inkululeko siyatana. Sibanyenti thina sifuna inkululeko. Singakwenta ngemshosha phasi naloko kepha asicale nyalo sikulungiselele ukuthi bomasipala emadolobha siyawubathatha kunemandla yabo sathatha amandla emadolobheni siyawe 70 singagcini ke lapho Maswati le emiphakathi umthetho lo regulator bobandla kancane ngulomthetho lo regulator labo masipala ngesikwakhona ngibele sent advocacy and campaign kwekuthi nakukhetha ema-councillors akukhethwe nabo bandla kancane akungene thina lekobandla kancane sifuna inkululeko asibulldoze bobandla kancane la kushaya khona umthetho la ngoba la tinkundla tisime lemiphakathi futhi le tinkundla lemiphakathi chief akathi khanza akakaletelwe ngobandla kancane lofuna inkululeko abathi ubuka ngala khazi selendoda lefuna inkululeko asubuka la lendoda sifuna inkululeko angeke anicoshe nonke asihambe sibamake to thole groundini ngoba ngasibakhona ngesibhamu ngesibakhona ngemali ngesibakhona ngalokunye kepha as-infiltrate yonke indzawo bobucopho bang 360 or 366 uma 300 wabobucopho ngaba kunabantu abafuna inkululeko then is marking toe le regime utawusebenza nabani Mswati netinkundla uma bobucopho bonke sebafuna inkululeko tindula tetinkundla 59 uma ngathiwa nje 40 wato bantu abafuna inkululeko angifuna senze ngifike eParliament asibambe onke lama structures just like ngale kuma workers kunema unions ukhanza ukuthi asetigabeni tonke asetinkampani tonke nathi ngala ka politiki asihambe siyawuba nebase in every sector le political singafiki kulo yokuthetha simple things as that sitawukhona influence our people for change. I-social behavior change ke ithi ayendeki overnight asisho kwekuthi sitawuthi singangena bese kusakusasa sekushintshile kepha sathi kahle kusita kungene abantu labafuna inkululeko lapha kunelulwimi nendlela kwenatino batawukwenda lokutawukhanza ukuthi kuqale process ye behavior change ngoba i-behavior ishintsha over time is not an overnight thing. Lespark sa 2021 sifika nje azange abantu bavuka that day sekunjalo kunemsebenzi wentwa ngilabanye abantu as a build up to that day. So Maswati, we need the patience. It's about time kwekuthi emadibhini lama komiti asemadibhini kungene abantu abafuna inkululeko. Ikulu committee kungene abantu abafuna inkululeko. Every sector of community akungene bantu labafuna inkululeko. Sikusholani ke lokho Maswati? Sikushiso kwekuthi ngalesikhathi endenjalo utawutibona ngathi yena lo wekunene uyawina as if ibalance of power ingakuye kani sesimudla ngekhathi sicela se-HIV AIDS
utawuthi khanza lamascell akhe abhidlikile. Nase sendake lama programs namakhulu ngoba labantu labalapha in authority ngebethu sekutawubalwa kubhidlita konke. Lokunye kwaseParliament hayi le debate ndayishela labanye leyo ita kahle laphana etindzabeni tekuchumana ita kahle ngeke ngithi nekwitsinza ngilenye leyo. Kepha ngithi mina nawuliswati bona yonke indzawo as a site of struggle. Naku ke lebengisi kutaba kwesithathu kepha sengikwente kwekugcina. Ngisengidawuthinza kancane ukuthi umhlaba usibuka kanjani. Sike sahamba ngisemeliswa limo lapha ka MSF. Saya emhlanganweni eThekwini kaAccord. Nasi lapha kaAccord siyokhuluma kwakusana lenkulumo ukuthi ngathi kunenteka kube ne dialogue sasiyofunza ngekuthi vele ke nasiyo dialogue sikhona dialogue kanjani silungisiswa nje lenkulumo esivele ngentaba le dialogue yayisaseyinkulu kakhulu. Sesiyambuta ke lo facilitator kwekuthi babambamba ngale issue yaSwati natini nithini ngeMaswati. Ngiyakhumbula nje president weNNLC president Make Sibongile wethuka kakhulu ngoba ngeke athi how ake vana amagama nanga wathi lo facilitator labo bonke labo balapha bathi kunitshela iqiniso asathi lutho ngalokwenteka eSwatini futhi asinenzabo just leading our lives. At the end of the day singasummarize ukuthi siwazi you are on your own kude lo nenzaba nawe uma nineMaswati ningasilweli struggle senu uma ningayilweli inkululeko yenu kude lo ngayilwela. The only people labangakhona kuthatha lo mzabalazo serious nini kunenge lokwenteka emhlabeni thina we continued our lives as usual. Kusikwendeka iMarch kwendeke ini asingena lengene lasibuku nekubuka asathi lutho. Kafishane Maswati kune assumption ukuthi kunebantu labangephandle kwaseSwatini labashako lo bahlupheka njalo kwekuthi Swazi ndikhululeke kude eMaswati. Uma ningadihluphi nine kude labanye. Ngileso sizathu mina ngingigift manje Nkosi wakadlamini umsa wamakhalini. Ngithatha serious lenzaba yenkululeko. Manenge emathuba ekuthuthukisa nethuthukisa umndeni wami. Le energy lengane ngiyifaka lapho. But ngothatha serious. Ngiyathi kusikude lo munye lo ngangilwela ngaphandle kwami. Swati lakithi kude Messiah somewhere. Bantu bala Ireland bachubela impilo tabo nje abanenzaba nawe. Nasofikile bangakupha liphalish bakupha umsebenzi. Kepha kuthi uyakhululeka eSwatini abangenelani. ISouth Africa ayinenzaba nawe. Umhlaba usibuka sibantu labafuna kulwelwa kanti bathi lwela bona. Ngiko Trump athi laba leyo yabajikisa yena. Abahambi bawulwa even labo bakhone kwenta isiqiniseko sekuthi live labo liyakhululeka. Just like nabo benda. So umhlaba nawubuka eMaswati ubuka abantu labafuna kwendelwa. Uthi kumhlaba ngeke sinendele nathi sibhelene kwethu sawutendela. So yebo sawende ama-solidarity networks. Sawukhuluma nema-civil society organizations sakhe budlelwane. Yebo
Sawa engage ama-parliamentarians nala khona process isendleleni, sawa engage ama-parliamentarians sikhulume nabo. Yebo, bafune ama-resources ama-states akhona ukuthi sikhulumisane nawo. Kepha at the end of the day abanenzaba nasi lesicathulo siviwa ngithi. Lesicathulo sishisa thina. Bona they have got their freedoms, they've got their human rights, banake timpilo tabo. Maswati, uma ngathi sukumeli wena uliswati walolu inkululeko, kude lo tawusukuma, kude Messiah Samuel, kude nalo ufisa kusinika tibham, noma singafisa usithole tibham kukubona one on one, kude ufisa kusinika imali, kude ufisa kusinika NFE. We are on our own, Maswati. Lekumele sikwende kubambana netandla. Sathi live labokhokho mkhulu. Kumele sisuke emndeni. Sisuse onke amagcubulawo lomunye nalomunye. Sathi sitha sinye ngumswati netinkundla. So Maswati, it's about time kwekuthi lama arguments lalibele siwayekela. Sithathe serious nayi process engicela kuyisho la ngenhla.